Sefefela tsena mogare ga banna ba tlogela kwa morago ba le bobedi ga ba e romela mo tseleng ke bona kotsi ke bona matlhomona ke tsaya pene ke a kwala e kwadilwe nako le nngwe o tla ba ithawa re ke moprofeta a simolotse motsamao simolotse go letsa melodica a e ba mo tseleng ya ga Sefefelo a ntsha $1 billion bus a e ba mo tseleng a ye ga Oswina Police a tsholetsa tlhogo a bona dikota a tsa kgweleo a yatlanya le letloa wona bafana a nnoro chipolopolo ba la talent the boy is talented a bone a ba etsa ba romela khofele mo tseleng ya ga Mohau bona Mohau wa ba phetla Mohau nkota the boy is only 20 mosimane wa ka kwa phaiti why 6 Mohau nkota ana e beile mo godimo ga setofo a bontsha gore goreng a bidiwa the master chef Siphombule a bo mo tsela ya ga nkota re ke a leboga the master chef a se ka mo swabisa a bo mo le young man who's enjoying life very much. Enjoying life over the last year or so. Now, in swinger. Header! 3! Bafana! Oh, I enjoyed that. Dude, that's it all. They're loving it. Now, good ball. Great chance! And they do pull one back. Now, some respectability on the scoreline. And it's out of hand. One of the men that's coming off the bench here to try and make a difference from a Zambian point of view. Well, on a day where they've been absolutely outplayed here. Good numbers going forward here from the Zambians. And a lovely ball, then kept his composure. And before getting the better of chain. It is Banda. I do believe that found the back of the nets, wearing the number 11. Early